waparitse aho kwenda kutangira pirate magendo ntago mwitayeho kaduhire Thank you. Okay, galu cari katonya. Okay, so now before by the way, Mama Uwa Gasabo araza kwivuga MOU ye ntabwo yabashije kugira ko habaye impunzi ariko nawe yemeye kudufasha muri urugendo dusubize bano bantu muri aho murakoze cyane muziki yarambwiye hari n'urugero arakoze cyane nishimiye nanone kugaruka hano ngira ngo tumaze imyaka myinshi dutangiranye guhera Gikondo turi kumwe muri iyi gahunda kandi ndetse dushimira ko hari abafatanyabikorwa batuma muza mu kazi gusa nyine mwiga kumenya ntabwo mwiga gukora ariko ibigo bitandukanye bafasha kumenya gukora cyabashimiye uretse kugenda Scovia waere akiri hano ngira ngo dutangira Career Summit dutangirira Gikondo iyi ni inshuro ya 4 ntabwo yigeze na rimwe abura umwanya wacu kugira ngo ngira ngo ejo cyangwa ejo bundi hashize sinzi niba yari hehe niba ari Nyamagabe ariko yavuze ngo ngomba kubana nawe kandi ukirabe for Scovia. Okay, so akiri hano yewamagana undi muntu nta kibazo na kimwe cyangwa kukoza bamumenye let's call Bruce Melody. Can you clap for Bruce Melody? Yes, please can you clap for him? Is coming, our brother from another mother. Thank you for joining us, bro. It was nice to have you. And I remember when I called him, ndamubwira ngo twifuza yuko waza ukabana natwe. Yambwiye ibintu bibiri. Arambwira ngo kubaho kwanjye muri iyi myaka ngezemo nabihariye kugira ngo n'abandi nabo bagita muri giving back to community. Nta gikorwa na kimwe mwamamagaramo muri kaminuza y'u Rwanda ngo ndeke kwitabira. Now here I am. Bruce, thank you for joining. Murakoze. Nanjye nishimiye kuba ndaha. Mu by'ukuri nubwo ambaye mikoro nta kintu ambwiye ngo mvuge
ariko ndabona musa neza, mumeze neza, nibaza ko mu mwanya ngo turaza kuganira. Ibi ni ibintu nkunze, ni ubwa mbere mpageze, nari nabonye mama wa Gasabo ubushize kuri interineti umwaka ushize, mbona nagakwiye kuba ndaha nanjye ahantu hari abajene, hari na opportunities zingana gutya. Rero nishimiye kuba ndi hano mu magambo make, murakoze. Please stay here a bit. Watatujua tu. Watatujua tu. Watatujua tu. We call it Kitoko. Zia we have. Thank you, Kitoko, for coming and for also being joining the University of Rwanda family. It's our pleasure to have you guys. And I remember, namuhamagaye hashize nk'ibyumweru nka 2 ageze hano. Namubwira ariko turi gutegura Career Summit. Umaze imyaka 10 ntazi umubare atari muri iki gihugu. Ariko ibihangano bye n'akamaro ke biracyavuga. Wakoze gusura kaminuza y'u Rwanda. Wadusuhuza? Thank you. Muraho. Nanjye ntabwo ari ubwa mbere mpagaze hano ndi mu bantu akenshi bamwe muri abakuze baranzi, ndi mutoya dutangira umuziki. Izina ryanjye ryahariye muri iyi nzu ubundi. Nahamagawe na Scovia, ntabwo ndamusuhuza, amuza n'uyu mugabo ambwira ko bifuza ko naba ndi kumwe namwe. Ni umugisha of course, imitwe y'abantu bari smart, hari byinshi tugenda twiga, uyu munsi ndabizi. Ambwira ko twagira n'ibiganiro, ni umugisha kuri jyewe kandi nzi ko biri bugende neza. Mwakoze. Please stay here. Can you stand here please? Now, hari abandi bantu rero ngira nkunda cyane, barumuna banjye, abana bacu barerewe hano.